Patini Jotoni Slay Mula Jakisake, Wholesale Aluman Tokmani Kaisano Nikuma, Hambai Group, Bojongnogar, Industry Food Park. Aroman Togo, Chandromuki Alote Juti Alono Kobo Dalvida Beremi Alo. Alono Karibo Mantogo Piaste Rushum. Tongo home delivery ni Shepsap. Hake Fadini ni Falnok ni Joto Nangmani Manekani Mana ni Bagay, Hambai Group ni Wholesale Falnogo. Chini Kumar, Hambai Group, Bojongnogar Industry Food Park, Kokduk Nimari, 600908239, WhatsApp number 600908239. Ostomini Saro Bangladesh ni Kumilano Khali Amsayo, Ossa Mwtaini Mangthong Te Mwtaini Swbaijakmani Patimungno Te Sejamani Sakha Hasteni Mantri Okra Biplab Kumar de Mukti Jota Chobani Jorani Shimino Bharate Bangladesh Hakotoni Bishingo Tongo Halokaha Piaba O Halong Swbainani Bagay Khorang Tongo Chugli Shekmong Khorang Salo Dilini Hasto Kifili Shokpaimani Yagulo Maharaja Biplab Khulawo Koktuma Tumle Robai Kok Sanan Tangai Aba Haino Sakha Hasteni Mantri Okra Biplab Kumar de Lai Thanglai 13 October Salmario, Ossa Mwtaini Ostomini Salo, Bangladesh Hakotoni Kumilano Khali Amchaino Khoboi, Hakotoni Dalbida Amchayo, Truk Bosongni Lukurokni Yago Swbaijakha Ossa Mwtaini Mangthong Te Hindu Lukurokni Kabangma Mwtaino, Shokja Jakha Ossa Mwtaini Pendel Te Mangthong Rok. O Patimungno Mukti Juddani Sprit Sheikh Mujibur Rahman Te Sunar Banglani Boromni Sakawo, Kaisa Kosom Gap Nangka Hane, Wansogo Hasten Joto Lukurok. Abo ekeno Ostomini Salo, Bangladesh ni Kumilano Khali Amchayo, Ossa Mwtaini Mangthong Te Mwtaini Swbaijakmani, Patimungno Te Sejamani Sakha Hasteni Mantri Okra Biplab Kumar de Mukti Judda Chobani Jorani Shimino, Bharate Bangladesh Hakotoni Bishingo Tongo Halokaha. Piaba O Halokno, Swbainani Bagay, Khorang Tongo Chugli Shekmong. Khorang Salo Dilini, Hasteo Kifili Shokpaimani Yagulo, Maharaja Biplab Khulawo, Koktuma Tumle Robai Kok Sanan Tangai, Abo Haino Sakha Hasteni Mantri Okra Biplab Kumar de देखिए इसमें आपने पहले ही बताया था एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होती है और बांग्लादेश मैंने आपको पहले ही बताया बांग्लादेश के साथ भारत का संपर्क ये आज के नहीं है बहुत पहले से ही कुछ षड्यंत्रकारी चाहते हैं जो भारत के साथ संपर्क खराब हो तो वही लोग ऐसा करता है क्योंकि बांग्लादेश के आपामर जनसाधारण ऐसा नहीं है और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय मातृवत आचरण करते हैं और भारत के साथ एक अच्छा संबंध है और पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध ही आपको आगे लेके जा सकता है ये पूरी दुनिया में प्रमाणित है और भारत का और बांग्लादेश का जो तरक्की उसका मिसाल है उस मिसाल को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्रमूलक तरीके से ये किया जा रहा है इसलिए हम इसके तोड़जोड़ विरोध करते हैं और बांग्लादेश प्रशासन को हम भरोसा रखते हैं और कड़ाई से ये सब तथ्यों के ऊपर कार्रवाई करें Raja Kwa Augulin Simi Pranam ni Koktum Chini Khorang. Jotono no Klumka, Ossa Mwtaini Shalorugui, Makunjusri Jewelers and Other Supplier ni Bukhakti, Khaka Hamte Hamzama Yaparo, Ossa Mwtaini Shalorugui, Rosawi Tongo 20% discount. Au Kubino, Ossa Mwtaini Shalorugui, making charge and Shakawa Rosawi Tongo 20% discount. Aboni Logi Logi, 50,000 Paimungno, Rosawi Tongo Hamtongma Shoka. Friday 20 October 2021, Shalmari Jora Tongmai O offer. Aboni Bangi Taileria Tui, Dakti Faidi, Makunjusri Jewelers and Other Supplier Falnogo. Chini Nikoma, Makunjusri Jewelers and Other Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champongnogar Bazar, near Tripura State Cooperative Bank Limited, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005-65834 eva 9612220745.